Daswa madilgo anta am pohor madilgo kama ande lola kam ka wokirba goram yeto akata to asra da zo dende nan ka nan interest na ban goram puni po kanango goram puni experience tan kam experience dun tun na kadama accuse tenshel ambwara gorma puni nirwa pamba min na kadama selmentan na be shamoma tenshanga bian me karanyela haldi nyela anyela kiki be karaki kai kena ni mane language barrier yetwama da nanga twam nirba pamba min na kadama selmen sama kaba zahan womna selmen sele shabyar selmen sele ka shebina aikanta shina la tamane amman ba yetwa da nan twam na taba don ba wumda kamna kan kuwa ami ba wumda kamna kan kuwa ngono ngoma zahan aba mile da nanga twam ngulongo ma aibe mi na kadama visa bam boile sham bam processor bana sham ngulongo ma be aibe mi na kadama danto nan kaso kam ka gwaram pune airport ne ka bo bohase ka be to bohase boha chama bonto na kadama ami nero pamba mi na kadama hal ayi gwara information shanga bian me IB airport be anna transit local ploma bamale information center kan bor local ploma ka to bohaba nirbo pamba min kadma hal dinde nan karna ay gorme yan nan transit local polo sachel janme de tum na nan yom de yen keka ab miss a next flight madia ngono ngoma zaha ne dirfila shelembalama mpa kona shimman mbanang na visa memang koran shi man banang na visa terso bama visa kaswan tarle tenshel na an request loma bokon ko me right na to ntele so bien ko yel we misa president inde bor na tamatan ya kaza visa be inde bor ni yeso ko tamatan ya kaza visa subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows he's talking about, there's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed. Kaswale nota ta visa be o issue o le process leme aina nasara ka dele dazo agbadani processore agbana to yin nan mun nemo nso manawone because la tamana nen jimi ayur ka yaba ko tale ka me nawo so wonyam na kadama nawon tamale na bonan so hashiye to ashel please aina interest na join it on WhatsApp file chanten diroma ma de shanga bienme te zang me zele ni encore la mfasara abona join it on platform WhatsApp group for more discussion and to pick it number nima any one of our videos ntama message by voice recording kadama anan interest na join it platform wama platform mazalga ni sham dan zanta ai sa dele karna ada zan nan WhatsApp platform mazo wakati za dirta da amfani yule mbora Mr. President on social media, please and so once again share, like and subscribe. Share you ma wo rumen kadama aleheri yetwa ammi na kadama dabo wulgru yom ama dinyar ban sha dinya negativity za biao ken pyango drenye za bietala katra yara ongo yeto ama da wulgagal dagban man progona non zaha dozo me ka che kar gian na lajibse be gogalga good things da bakian vira kan nirba zaha mbarle negative kan nirba pam
involve dozo yibam pom bian ngoma bo platform mazo no YouTube on TikTok iza thank you very much yina nan ngoma hal yikunye nirwa be nirwata yina nan ngoma zo aka sashel kam katinyar tam jina na kadama nitikake ginan wum yina ne wum kaban de nya ni te boy igbaza ne yelya dozo zon topic ma nyame nirbo pam tiaram na kadama selmenta ade iko selmentan zaha de nyela yem in terms of benefit shanga bianme so ka ma right na everything I can selmentan ben yara democracy freedom of movement denongo ma zaha wulan yele yes selmentan no kumariye to ashel ne yele tan sama zaha abnya no homa ka nyem no homo da payim shel wa magar piye ka shel bargar piye I can selmentan ni yele to ashel on you can challenge me but you don't know selmentan sama tension aden me do your research hay ay mel tang mane bana katum no tuma akuto zan apazan zan kana selmentan smart de tension aden ma karanya ay do abizan swangna bima no kulluna ngoma ka mel bana be zan bima chan antan nan wala to tomprento ka bima kato direct bana selmentan smart tension aden me an do bima ma right kabto website na ka do la tamana ko chen shukuru kana ben shakam wa ko to nya bana la tamwane wonto biane o ko to chan vacation ai barna azon zan kule aya wato po adan na nerba bima ko to kule nyimma ma dan to nan kamel gbana kanyen nan to kulka kadna amaka bima kanwa ko kagbara amaka ken shukuru tensma shanga bian me ko be selmentan ma karanya won bien ma atum do tuma kadiri gware ama aka kama pension benefit shele kama akutum la tuma akubjel de bolme na abjel selmentan ka tum la tuma ama aka anen korlum benefit shele selmentan sma shanga bian me karanya hal shukuru ka zan kana inya karaki anya karaki ngoma ka apply na kamna as university na ta study emi mina za ha mi ne kadama yangma anyina ngoma akamna na to survive shukuru ka zan nan dalir ankara ama kamna na to bu nkultu yuhe apana be ama an kana shukuru ma silmin tensema tan shanga bian kan kire na ngoma shukuru ka kana wo akar right na to tumtuma anto tum ama de nyela gban samle tuma aso arma tum delma black job ka tum delma bemi tagbaga in that then some a record I kunya refugee no matter how it is ka kanante de gbana no matter how it is I bring in number shaka you are a refugee ami yeto amada nan klebi yeto ashana sonu ngoma ni nkorlo kan yarlo ngoma be biagunde kan yarlo ngoma more discussion I watchele bo ashana dan kana on WhatsApp mazo tan lapsele ti ya targa dozo hal selmenta sama shanga bianme karanya an chana ngoma aka right an kumbrmi chana la attention ma aka right imma adola kom zo chana aka right na to chanten shiri ya han tlam jane ayini manan lan jang ni lo shel polo aka right I try la kabi baga anya problem de shana bian me
ai bora nyin kem na ni mana tibe tang mana hal a 10 years a 20 years aku to zang a pa ko kana ai me be ka be ma be yanga be aku to so invitation ko kana ama atum de la tuma all right ka ta bang da no to kun yanka kana ama akala right ngoma. But anyway, no matter how it is, the so young diabo, right? Yes, of course. But me, I'm going to be attention ma kaptra laraka yira na ba shaka. Kadir you are. Karosechicha kasopolenga. So what are we talking about? Freedom of movement and opportunity shanga den unlike longoma during a problem. De shanga bien me karinya anko twana zoma kam yegba biene en zon yo ngbalan pia na ban shaka kana tapama. What is the difference between me and you? Ayebo ngwono ngoma zaha de tumene kadama aboy be amila ben yaroma. De shanga biene Karanyala, Anto Dwabia. Shakur education is a key. Bima, Okwenkana Shakuro. Alright, Tamane. Balbima, Wakagbana. Ditenan Karanya opportunity kamena. Zinguma Shakurman Okubura Unkunang Mala Halenti level doctor and level nurse. Batola ban Sheldon Wurna Kadma wotum de la tumatang mana kaba doani mane. Lokan Shakurla had lentenage. Ama wakasole Nakadama, wok burbana, Unguana Kadama Pompon, where you panto gwenchang. Also no borsha be unkulia, and tabam banam mayila, ganana. Dozo mbwana chanta poba no. Okala bana denetocha. But okay. Okotum la tumajen yalanga. Dozo niero pambami na kadma stelmen tensema shanga biane. Anto ku biane. Onkotum no tumajen yalanga. But bana dinya zanzan kulma dakane. Dozo gwarompuni. Yeto asha bian tenyarle kama tale. Tenger ye tashele kakwa damle. Tenger ye tashele can never get ye twa. Yel mangle yelbo. Don't go yel mangle. Feel free to challenge me. Ni yer shelma. I'm right or I'm wrong. But in this case, I'm never yelam nakadama. Narago. Make attempts. Guaram. De viel pam Guaram de nire pam Guaram de tozana lebon sondana kanatangne mental health shanga dembe tagban sabla pune ayego de niga ha anine zo Guaram de viel pam demi boarma kayango Kapon dame yeto ashanga dem donem polo ha anchan ye shelma mahal ayi dagban na achan an karabe kumase de tuna bang na karba an yir dagban ka dagban kunya kamwan sele be ngam presele be nanu sele be zaba sele ngoma be wala sele be farfar sele bamana chanta page kumase akushina so kam sel ko yara balle kam ngombi la tang ma fune kumase be akra be takurade kabor na nan ban shakan be an yabo tuma be anato nan business kam torotuna wumna be yetwa ami di panita be to lelen yela ka silmin tangbaza ai ti chana adagbanle kama nero pamne yara kan chana silmi tanga
kan zan working permit in piana ante tum de tuma ni kana kan yar de tum bohama manga a wum de be twa kari kan te tum de tuma bohama manga ambe gana ka gbob lance si shelma dandi yan wonari kana selmentan amele sol na tum de tuma direct bi bohama mangla bohase a medicals shele ang gbob yang ma ay kana selmentan na ablan lab na medicals kama ay kat leta Africa beta da Ghana tamun ma zaha balad bala katamale ama selmentense tamun ma zaha de shanga gargana in population and everything ba yeto ayenga bal yenga konko kabamale ama mana sazante na Ghana ne rakoto nan kata ko yen na tikuson wan language yara na ko to nan so nirba pam be mabil ko pam bana ba mi na kadama gorom puni yeto ashante yaro ma yeto apragale dra dimame dra diume dra pawome kama de piam pam be do to pam na yin yel nirba yel mangle bi ayin twasango dan kan nango ma zaha tenir yela zon ne na twasar goran ye twa tan ya kaza ye twa son na tojia kara biro kara zaro ka misa present ka twasar selmen tan ye twa ka twasar tan ye twa tan jela tan ya kaza tan jeni man ma kan yarlo ma yang nango ma be wumde me be miete dashia be miete mana dashile amma biya ko nyam wo fo ma iyanla ishirin la yi po an la kiyan yal ni po an bala gosma mana zaha ta za goma kamana wula ka pompo kan yan pen nyar nyo ni ne bela ta mana zo ni yam bala ma sore yal di to nyama ayur kaji dunia mpashele man ne to asalo ngo ka po bwana yel ngoma go to the internet in yeselmen selene kam mo selbe shagan so kan yara di to so come on kele ka tini nigi ti yala bin yar mazo tanan yam belama ni mana katanen bi kapala tibe melgilma kapala be mbulati to ayam belama gana nya aya so come nan entitled for whatever bangma madia ada is a tutin lule kam kai kante pi the male the good side and the bad side pa do dadam tinin salinama afanama politician nanama taramba so kam selminga ban sabanle larbawan matazaha Africans and Asian including each and one country there will be a good side and a bad side so come good side bien me ka bad side bien me wula zo ka good side ma kanyembo ni nyom good side dozo every efforts come then channel the matter the negative and positive with that the negative akutonya the positive dozo ani yelma biro kam kele kat baza don't go to shama to ko and you can never silence us when you think it's easy by camera on your camera say it what you know about the country that you live I bora yingerm the good side and the bad side and people will watch you and people will subscribe so please
the more anku jeni yere to ashelwa ma the more kanyan so he share yim zanzante bangba za jema kabgba wum nyanya ni yere to ashelwa ma den sarin yele den sarin yeshira den sarin yelma kai join me on the WhatsApp group for more discussion yeto ama ngmang malemi feel free like and drop your comment on the comment section. And you'll want Mr. President on social media. Assalamu alaikum. Subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows he's talking about. There's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed.